Ama-video they are coming thick and fast ngoba siwenza ngesikhathi esisodwa. Izinto siyibona ngaleso sikhathi leso sizenze la saqhubeka khona lapha sigcine khona indawo kaMafikizolo khona lapha ku-Spotify ngoba la sibheka khona ku-Spotify ukuthi bathi Mafikizolo officially remains at number 1 kuphi eSouth Africa Spotify daily chart with 164,280 ama-streams laphana ku-Spotify. Bathi uqede iy'nsuku ezimore than 26 elaphana. Lokho bakusho ey'nsukwini ey'mbili ezidlulile ukuthi lelo record lelo ulenzile and ulibambile. Base bekuveza ukuthi amaculo ahlale iy'nsuku ey'ningi laphana eSouth Africa espenda more than 100K wama-streams laphana ku-Spotify. Kubalwe ngoba nje ukuthi bengicela 61 days, Berry Maroon 50 days, Imthandazo 37 days, uzizwa kanjani 35 days, Isaka 34 days, bese kuvela banike naye uMafikizolo ngengoma yakhe Ngconyoko 34 days espenda nje more than 100,000 ama-streams laphana ku-Spotify. Lama record esilokhu siwakhuluma siwaveza la senza nama-video ukuthi kumaskandi sinenkinga ye-reference. Uma sikhuluma akubi na-reference anywhere lapho ongasesha khona leyo nto leyo. Umuntu uyakhuluma kube ngathi kwesinye isikhathi ukhuluma into eyi-information e-wrong kanti kusuke sikhuluma ngento esiyaziyo esiye siyibone yenzeka. La sidokhumenta umlando owenzeka eGoli kaMaskandi. Lokhu waqala umlando eminingi ukuthi ivuleleke ku-2023 namanje siyaqhubeka siyayidokhumenta ukuthi nathi uma sibuka emuva sibone ukuthi ubani wakwenza lokhu nje. Noma nguMafikizolo naye uyithola elaphana esazoqhubeka futhi enze kahle kakhulu ingoma yakhe lokhu ishaya ama-100K streams ku-Spotify usuku nosuku kulandelana, not ukuthi iyajampisa kulandelana. So asazi ngampela ukuthi ama-record lawa imaphi esiyogcina sinawo, kodwa-ke angesikhathale ukuveza-ke leyo nto leyo ukuthi iyenzeka. uMafikizolo ungenile bafethu, ufikile, abantu bayamnika ama-flowers akhe kusese-early. Kungathiwa mase kuphela unyaka hhayi ubani nani ngingamnaki ngani ingoma ningayizwa. Nakhu abantu phela ama-record alokhu kukhulunywa ngawe iwona lawo phela vele afakazelayo ukuthi uMafikizolo usekuphi ngokucula kwakhe, kufakazela lokho. So nathi-ke njengoba sithiwa nje i-chance yokukuveza lokho siyakhuluma nakho and bayeza basazokhipha abanye sebekhiphile, abanye ama-record abo angeke siwafihle solokhu siwashera la kuyo into Fire Soweto TV. Sibonge ithuba, ngixolise kwenza ama-video elandelana, isikhathi asikho, wathola esilandelana ama-post ubone ukuthi hayi hithi ngisase ngikwenza nje elandelana ngoba yini sekuqondene ngesikhathi leso. Kodwa-ke imilando mihle kakhulu uMaskandi, imilando ikhona, imilando isazophuka, imilando isazokwenzeka, i-trend iphethwe uMaskandi. Angani noma nawubona uMaskandi kulo nyaka ukuthi usebenza kahle kangakanani, abantu beqhubeke benze konke abakwenzayo njengokukhomenta. Sibonga kakhulu nabasubscriber nabakhomentayo abalayikhayo, sibonga kakhulu. Sesizodibana nokuze nisale kahle.